आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada marwaiba pau Manga suba Raja Thake Hun Thado Cultural Festival ngasidagi Kangpopi District Headquarters talaiba Thomas Ground haukre Raja Singh masung Union Territory singi Youth Affairs masung Sports Mantri singi Zati Thake ni subamipam Imphal pangthok nanaba sem saba haure Surasanpur jila da haukiba hingda akak arau yauna akan benong nungchit chilakpada amangata kaya thokle amasung Rashtrapati Draupadi Murmu gi numit marini gi khongchatta ngasi Himachal Pradesh ki konung Simla da thunglagani Manga suba Raja Thake Hun Thado Cultural Festival ngasidagi Kangpopi District Headquarters talaiba Thomas Ground haukre My Culture My Identity haiba thimda numini ni chathagadaba festival asi Mukhyamantri Nongthom Biren haudokki Festival asigi manungda nat ke jagoi isagi thorom sing pangtokpa Mr amasung Miss Thado Beauty Contest pangtokpa Miss Universe Harnas na showstopper oiduna fashion parade pangtokpa Thado sing yellow masana sing utpa nat ke handloom amasung handicrafts ki polam sing utpa madi Thado phurup ki chinjak makal kya utpana numini ni chathagadaba festival asigi mapung oiba saktam sing oigadori Festival asida Mantri Singh MLA Singh amadi makok thongba official kaya su saruk kyari Raja Singh amasung Union Territory singi Youth Affairs amasung Sports Mantri singi Zati Thake ani subamipam Imphal pangthoklagani mifam asi thasigi kunmari digi kunmanga phauba numit nini chupna chathagani mifam asida saruk yagadaba singna thasigi kulhumdoida Imphal yorkani masiga mari lenana Mukhyamantri Nongthom Birenna Sabapati oiduna mahaki secretariat ta ngarang mifam ama pangthoktuna khanakre mifam adada Rajya Youth Affairs amasung Sports Mantri Govindas Konthokjam Chief Secretary DGP Administrative Secretary sing amasung bibhag khudingmaki makok thongba official sing saruk yaki Mifam asigi matang da hosing haki mamang da Akashvani Imphal ga akhanana unaba mada Rajya Youth Affairs and Sports ki Director T Phulen hai Mifam asida Chandigarh gi Uparajyapal jauna atai rajya kaya gi Sports Mantri sing saruk yab lakani haina khangalak palaire Mifam asida punna delegate cham kunthra homdoi romna saruk yarba yai haina panari Imphal gi City Convention Center da pangtokadoriba mifam asida lebaga sigi sana khonaba gi phiom haina fagadhanduna malem gi changdumnaba kaya da haina phaba performance pi bangamnanaba khana nainagani mahak hai Tang Kunmari and Kunmanga April the National Conference of Ministers of Youth Affairs and Sport of States and Union Territories Conference Ma Amirak Subo in a Pangtok Secretary. Delegate 133 Muklakadarana Haitan Panari, one of the Fadri Kauba event to a Manipuri Bulletin, a Kanalebak, the latest Sports Minister, Mayam Singh, the Secretary, Director, Learning Class. Men in agenda Canada India sports combined to now again combined to the Olympic World Cup Amati grassroots the Olympic World Cup players set to Canada to combined to now Kumbakin High again Malamila Tongan Akang Ahiana set the Akang Ahi Mayamba the Malanda Wild Vegan with the Canada never the Yaukipa Mayam since the Pepper Mayam since the analysis of a matung the experiment on top of the Kandani in India sports soccer. Rajya Sigi BJP ki MLA Marina Kendra ki Donor Amadi Corporation Rajya Mantri BL Barma ga unaduna Rajya Sigi Saukat Thorang Singh Amadi ngamkai gi matang da khanakre ngarang New Delhi da unakiba du da yaukiba BJP ki MLA Singh adudi Thoksham Radhesham Singh Karam Shyam Paunam Brojen amasung Khoirakpum Raghumani ni Ningsing bayabadi Hairo Kendra dagi karkiba BJP ki MLA wariba Thoksham Radhesham mahakna pairamba Mukhyamantri ki advisor firm dagi resign tokiba galoinana ngarang su Tourism Corporation ki chairman oiriba Langthaban Kendra ki MLA Karam Shyam su chairman ki firm asidagi resign tokibani Rajya Forest amasung Environment Mantri Thongam Biswajit Singh na hairi Loktak Pat ki akoibada pahit kadaba saukhat thorangi thabak singna Rajya Sigi Tourism hena saukhat hanmangam gani Pat asida paikat liba tongan saukhat thorang sing matangda mifam ngarang pangthokki mifam aduda Loktak Development Authority ki chairman ama Directorate of Environment and Climate Change ki joint director amasung atopo official kaya su saruk yaki
Churachandpur Jilla da hokhiba ahing nungai da khak arau yaungna khanghodana kan manong nungsit silakpada amangata kya thokle aikhoi gi pawmin hai thodo da Churachandpur Mission Bank da yum ahum humdok khiduna amangata thoki Churachandpur Medical College ki wall gi saruk kharasu amangata thokle adumoinamak thodo da misi mina gi pawdi leite pawdam ama Ngarang midang pung baro taramdai da Churachandpur Jilla da nungsit yam kanba aduga nong tarakpadagi mafam kaya da nungsit na Mission Bank da yum ahum thukairaga aduga Churachandpur Medical College gi wall kharasu thukaire electric post ga wire mafam kaya da u tekpana thukaibagi electric su mafam kaya da mutle department na kanna semba thabak paikhatle Agaspani Imphal gi pau gi damak Churachandpur da gi Francis Songate राज्य की थाक सही की खोंगजोम दे पालन तौना बगे सेम साबगी मिफम चिफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार लुसिंगदुन ngarang pangtokre मिफम अदुगी मतुंग इन्ना सरकार की लैरिब तोंगान तोंगान विभाग सिंगना पालन थौरम सिग मरी लैनना लौगदब थौदांग सिंग याथोकी था खुदिंग अरोइब नोमाइजिंग नमिता आकाशवाणी की थोंग संदोकपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकनिंगी वा मन की बात थौरम था सिग अरोइब नोमाइजिंग नमिता तांकक चाम सुरगनी थौरम सिंग कुमजा लिसिंग अनि तारा मरी की अक्टोबर अहम विजय दशमी निमित्त हौदोखिबनी हौजिक फावदा तांकक मरफुतरा मापन संदोखरे चामसुब तांकक असिग मरी लेनना मन की बात ना भारत पु अवनब पुरकना बहनबद पीरिबे इथेलगी मतंगदा आकाशवाणी ना खनब थौरम परेंग अम संदोरकली ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की निमित मरीनी की खोंगचत्ते से हिमाचल प्रदेश की कोनुंग शिमला चटकेदोरी शिमला की राजभवन राज्य सरकार ने सिंधुना ओपगी थौरम पांगथोकनी माकी खोंगचत असी हिमाचल प्रदेश राष्ट्रपति ओइरब मतुंगी अहानब खोंगचत ओइरगनी श्रीमती मुर्मू हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू अमदी तोंगान तोंगान ऑफिशियल सिंगसु उनगनी राष्ट्रपति ने स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला की 23 सुब कन्वोकेशन सरुक यागने मदी मासोब्राद लैबा टुलिप गार्डन सही चाम हुंबुतरा हुमदोगी मतुंगदा हांगदोक्तुना मियामदा सिनारमगनी भारत ना प्रेसिडेंसी ओइदुना पांगथोकलेबा G20 समिट की सरुक अमा ओइना निमितनि चथगदबा स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की मिफम ngarangdagi मेघालय की शिलोंग दा हौख्रे मिफम असि ngasi loisilagani मिफम असि की पांडमदि इसरो मदि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तौबंगंबा शक्ति सिंह उत्पमसुंग तोंगान तोंगान बलाइबाक सिंग स्पेस एजेंसी सिंग खुसमना सबमिननबगी लंबी याटपासिनी मिफम असिदा मेघालय की मुख्यमंत्री कॉर्नट के शंगमा G20 शेरपा अमिताभ कान अमदी G20 लाइबाक सिंगी मिहुट कुनिपान सरुक यारी मिफम अदु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुटांग हौदोलुदुना केंद्र की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखाद भारत असी स्पेस टेक्नोलॉजी की लमदा मालेमदा अचौब फिदा अम कनबा ngamlakli हौजिक्ति स्पेस की लमदा सखुलकलिबा मालेम लेबा खरगी मनुंगदा भारत चोमा ओइरकले महांगना हाई भारत की स्पेस कमरी लेनबा सर्विसिंग मपा लेबाक सिंग पामनबगी सांग हेनगलक्तुना लेबा के सेल थुंगी फिमदा चाउना मतेंग पांग ngamlakli मेघालय की मुख्यमंत्री कॉर्नट के शंगमाना हाइरी आसाम अमसुंग मेघालय की ngamkhai की चेनब लेरिबा सि लोइसिननबा अनिरुक सुब मिफम मथंग थादा पांगथोकलगनी हौखिबा मिफमदा चेनरिबा मफम तारानिथोय की मनुंगदा तरुक की वारुसिन पुरक्तुना MOU अमा सही तौनखरे लेमहौरिबा तरुक असिसु यासिनब पुरकनबा अनिसु मिफम असिदा होनगदोरी हाइना महाकना मखा ताना फोंगदोककी मे तराद पांगथोकदोरिबा सेट चानी कुनमरी लेबा कर्नाटक विधानसभा मिखल की मिरपचे पिसनबगी थबक कनखतनारकली कर्नाटक के कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिवकुमार मसुंग मकोक थोंगबा BJP की लुसिंगबा BS येदियुरप्पा की मचानुप्पा BY विजयेंद्र सु मखोय मखोय की मिरपचे सिंग पिसननखरे अरोइबदा मरुयो पाउ अमहन्ना मंगा सुबा राज्य थाकी हुन थादौ कल्चरल फेस्टिवल ngasiदगी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की थॉमस ग्राउंड हौख्रे राज्य सिंह मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह यूथ अफेयर्स मसुंग स्पोर्ट्स मंत्री सिंगी जाति थाकेनि सुब मिफम इम्फाल पांगतोननब सेम साब हौरे Churachandpur जिला दहौखिबा हिंदा खाक अराउ याउना कन मनोंग नुचित सिलकपदा अमंगता क्या थोकले अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की निमित मरीनी की खोंगचत्ता ngasi हिमाचल प्रदेश की कोनुंग शिमला द थुंगलगनी पाउ लोइजरे